Atikase makoti ni maukova ni kauka itembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepa lasie kase ubungu kase nkulu kase atikase kilungu nekase. Pin pop biscuit. Hakuna ya bure. Si unipatie kitunguu ya bure. Nunua pin pop. Pin pop biscuit. Ah, ya biscuit pin pop. Biscuit pin pop. Wewe mbona wewe uko afadhali na sisi tumekaukiwa naona hatuna pesa. Mungu kwanza ndio. Utanibaia haki na vile tumekaukiwa tushika. Lakini hapana hizo biscuits. Unataka kuna pesa wewe. Lakini lazima tukule. Lakini wewe biashara yako iko na pesa mingi sana. Kuna pesa. Raia. Kasia pesa asimbunzio. Kasia pesa asimbunzio. Hebu ongele. Wate. Kasia pesa yake ya maika. Asante. Sawa. Happy customers. Happy customers. Tausi yangu ni simu eno endi. Kizirani kingi. Ni wewe mundu ka biashara kekeu. Madam. Kamaika. Wewe. Unakuja. Kama wewe. Mchao. Mama. Ni ukonde wewe unakuina atuka nende kuanda utuka. Wanaku ndivile na wewe weta ndeke mandiko masia ndukoye ni masia siana kanywe manda nakula nawe mundu ukomambia ona ndeke ndikoya ingendeke sana kuna na wothe ndeke nesa tena mwekane na kende kana na kendo ile ambo mutabyo kamwe atiusie wondo wa keka iwethete kana no beki ndubu atekewe atiusie okuya no mutabyo utomwe wala mwe atiusie okuya hadi tindi na kana ko ne tuwa na byanezua mwakwanda ya ona kabo kata makisi kana kata sweet takwa kwa malu kana unengeri vitu kwa malu kwa sokoni dina kale ubandu ndonyonenga siana tu diungi to kuya kale unundo lakini kuya tikusio ninewa ndikoya nakona ndoya iwe na hakuna wewe yani tio acha linondo no asemo keno ilo muya kalila ngamuya mutwike ndaka mana mondo muka kakangu tabia wana wile Yo na tiondo na bahati nyana kwithia. Wailo kununga sokwe. Ninewa ndikoya ina manyano thuku. Kama kadio kama naniona. Tudi ngowe mutu na usiki usio. Mungu wangu. Wewe wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Mungu wangu, wewe wajua sababu kwa nini niyapitie haya.
umuthi no uneni andu. Tuwe nene tena ku umuthi no uneni andu ni ukunia smooth osaiki. Ni ukunia smooth osaiki. Ana kwa business mimi. Ni wewe kwa tena. Ndwene mwitu akuko umusi. Ngoyenga utata kila mutena bete ilo to komio munde no ngese utuma ngo witha na go ba mundu ukuisua yeima akenuka ndeila ni utati sie we yo wa muka kwa chota mbia wadi utongeleile ngwaseyo mubuto ni wone keteyo no yutongelela ngewe sondu ingwasie no asese si otongelela ndune sodo kwana nuwa bo aiwe sondu sie no asia we tongelela ngwaneke na tuo bo mwetu akunoya nonenya mwetu aku wenda nunye fees yake ba yuwe fanya ndo mwene tita wene kana nuku iwe tiwo etumanye no daneka mutiani office timwebe no office no weza osi okomwe bembesa sia mutiani otaneka wende yana chambesa kitekani Ndo neno mundi. Ndo nena. Obintie ongala tembesa. Besa iso si onena. Sasa ina ndo meadi musimu. We umani hata hemu kuwe. Mwalimu wangu ni simu kwetu. Naju kedai wa mukoni asimwe. Ndo mwetu yako. Ndo nena sa mwetu yako monte. Ya kadhiwo ni ngwene no ete ni wa ya woni ngo muto wako akanita mo. Ona wako byubi etene ubyubi ekuba mudena ndio kone asimu ndo enda osa simu. Ko ona muona nyendie sinye ndiye sema maisha ane meko ndo enda ndidhiwe yani. Wenda ndidhiwe yani wenda itinde bano bana atinda bano ba kaimba eso imuja. Wenda ni kiata. Ina kaswiti ndize kuti tenda wenda tekelele ni ukule nyaga switi mundane kwemboka mumba babe mutu kwani ko tu data malebe atatu matutu unatimine vetu mwakimwe nani dhani na kubanu mbatwele na kwana ukule tokaisa mboka sia mundane kila modena baba yeso sense diet ba mundane kwenende kwezukuma kwetele twende nambe yoko kunia simutene wale ya osa kana ikake omboesya bake bila ni watu maimbesa school twe yake nogiloka mande koloko ba nondo junye mbike abuka ibando niko pecha ngobete kwa venga komani na ukule mundane kwemboka you we nyaga switi we hakumekelele baba ikeza ikala mugo mundane nina kwenzi yembaka kidima na kwenzi yake yego ndwenda hao no wenda ikala ko wasonga kibelo isongu ukwatanga simu tubesa tulatu nini na utia onyeki ya credit whether awichat na unondweza hao ni chat na kwe ya ubo kuchatisha ndiye segu endete ke na kwe ya besa iso yubasi onena nyekebo na kwe anendo iwe anendo enda anditiwe ane situkae ndambe yendika iwe ane netinda ba musinga tamba semesa byo boro yino ko kambi ya mbesa kuoko bayo ndonge yoko mbe ya corona ona ku corona enge ko inyena metie netinda mana chao ne kila sendia ndo iwe ane uile anditiwe ane nengwe mande yawe ane ndiande yana ikala nyumba ngwe mande yawe Nuimba nona obu ya na udokoma leu fisi na mahitaji ya langi maba nomba ni maku obo wa mbesa sia kwa umebo mbesa ni sia kwa ni kwewo yukolie silingi bo nyengwe mande yawe wende na biyo swa kuobita mundu akenuko tuko ndena mbesa mundu ayamuka kwa chache mbete mpaka aitongelela ngwa amuka o ni utongelele isutongelela kila mudena na kwila ngo kwa atawe yawe ni wingolia mbesa sia kwa kone bia kelele mundu kwenda ikalamana kwekalamana tu usio nolo kamwande kataka mguto mmoja na ni papa katuma
kwamba baba utamsumeno mwe Yuki manda we ndo manda we akwa nini sindawa ya kwini mese kiliyo lokiliyo muto ngo tanzo kona ke azwiti no kona badinaye azwiti kama kavendo kowe tana ngwe mwalimu ni mwebie school fees Nilewa. na wewe na kwa mtihani uthi kwa chavwa muketene itango ila kwa munde ukayika nsawa noitana changamuka banya koko kana kasewe bubu kiani abu nakoka umunde begianis Ai Chinese school. okila kasome mtihani we okila kasome tangu ya woni okila abayu ntiye kala we mutundu niendo some upite sawa niendo zise news yu okila kasome tangu ya woni Atela banini to. fainge wala banini okila yu Chuna kethe apendo ndiye mwite nguyu manda wia. Chui, owe anagona umanda ingubona kana nithi utinda ino ete taoni mana. Kingi yuona ne kala ba nombai. Na ba imbeso kwete sie maana hii. Na ilo kitu inga manda wia ni wone kana nile uona pandu ba ne kalendi mana mundu yuona ne kalandi bese ilo kwete ivia nete kaneti ukatini au tabya aiki muwasa ukatini au mundu wikomandene ukomandene wana mitono ndio kumati ya mumo noikita uta vitu na ndugu ambi utinda uta vitu na ndugu ambi na bina aye nenga kimungu ni munene wata mau kuna munene mundu takwe wande duweke uti musewa duweke ndulete kata mumukwati ni mudabete mabinda maingi uti musewa kwa mumukwati ni mudabete mabinda maingi aka uti yasindu bana ndewende bati banu bote yasindu isore zini na mukwati bayo aita masungwa na yete balelune na mwenda kambilote yasindu kuna ndewende tyo ando maneta mandeni umunde no nenda mutune tunene bayaje ando makita une wenuwa kwanza tinye muka wake jutwa ile tone waimio ndabya buyolo buko makumate neki isuni aibu myo wenda ombiki ya masako wondu baona ikabawe dawa mbiru takatumanu mutagwa kembo waile taiba wanda bise yene bwe bo mingi muno yene shughuli nesiakwa nendi yo manda wia Jona yombe si alando kuibu nola mose wakwa kwanza naniba manje niye ba ukali esuti aibo na kenga ewanda bise kokko weda ukwati wekanzo njini wa ukali ndikake na chawazo yue mbona nduweta ne fulizie ngili 5 siakwa na fulizana na kwa hivyo ndo utapata pesa ngwezi na sawa wakwa haya ndenge yue nenda tuwe ona chuma limani uko wanjaki ona nguwa sina bana dontuo ziweka nzo tutu to minenya stoko ni mbezi ya stoko na sisi inda lakini wewe ina pesa mbona wewe tumanete huo tenda evangeli 5 na yuni ngo mbezi yawe
Na yuko na kwani polisi ye. Yuisu si apa si kwa chau. Isu ni lan pesa kunenga ba au katinda wetu twaite saluni twaite tamos yemwe flask 1 2DC yani sasa ni ile ya ikombe anakuba uyige star kama ni chasu impala kombe kama nando ikake makendiye atikase makoti ni maukova ni kaitembea na makanzeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepa lasie kase ubungu kase nkulu kase atikase kilungu ne kase